Kua oti ia te āpārangi te whakatau e kore rātau mo te tuku pūtea mā te kaupapa hau ngā pae o te māramatanga a muri i te tau 2015. I tae te pānui ki te whare wānanga o Tāmaki Makaurau ara ngā kaitiaki i te kaupapa i te timatanga o tēnei wiki. Ko ngā pae o te māramatanga te kaupapa Māori anake e whakahaere hiana e te whare wānanga rā ki raro i te maru o te puna rangahau. Kia whakawhiti atu tātou Inaia nei kia Peata Melbourne, e Peata, kua whai koe i tēnei kaupapa mai te tīmatanga o tēnei wiki, hea hanga kōrero hou? Oreni ina nahi nei puta mai ai tētahi pānui, mai te tari o te minitatake Māori me tōnaki, kāti te hātepe ina mahi rangahau Māori. Nā ko nā pae o te māramatanga he whakahaere ina rangahau kia puta he māramatanga mō nā take ora, me nā take e pēhi nei i te ora i wainga i ngai Māori. Nā kai te takiwā o te 1 miliona tāra pea, kua whiwhi ki tēnei kaupapa ia tau, mai te kāwanatanga ki te whakatutuki o rātau mahi. I te tau te kauma rua tau, kua whakahaere he tēnei kaupapa, ne te ahua nei ka oti ōna mahi, hei te mutunga o te rātau. Kua tau te kapua pauri ki nā pae o te māramatanga. Ko raruraru a New Zealand, o Aotearoa, hararawa i te mea ko raruraru te iwi Māori, ko raruraru o Aotearoa. E 275 miliona tāra te nui o te pūtea kāwanatanga, ka tuku ki nā mahi rangahau ana whare wānanga. Tāpiri ki tēnā, he 30 miliona tāra ka tohua ki cause. Rā te pokapū o ngā mahi rangahau i eke. Ngā pae o te maramatanga was one of the existing cores that was an applicant this time round, and they haven't been shortlisted by the Royal Society to receive a site visit. I whakapā atu mātau ki au iwitia te tumuaki o te whare wānanga o Tāmaki Makaurau, ko rātau tonu nā kaitiaki i tēnei kaupapa, engari auware ake. Heoi, i tuku kōrero mai e te tumuaki o te whare wānanga o Tāmaki Makaurau e meana, kai te pāpauri rātau i runga i te mōhio i whakai a te amorangi mātauranga ki nā tongo a nā pai i nā tau ki muri. Kāri i te mōhio te take mo tēnei whakatau, kāri i te mārama heha i pēnei ai. For me, it speaks volumes of the high level of competition from the 27 applicants, and only 8 were shortlisted. E pāke katoa kai rogi i taua society, tērā committee o te society i whiri ngā kaitono. Tērā ta mea tuatahi, tuarua, ka hore rātau e mārama ana te mana, te tūranga o tēnei mahi te kai rangahau kai roti i te ao Māori. Karero ki rātau te tino mārama ki ngā take e putai he ora ki tētahi iwi, ne? Ki tētahi iwi. Ko tā rā te whakāro katoa, kei rote ngā pūtai au, ne? Hai tā te tiamana o te komiti nō rātau te whakatau, kai te he tēnā. I raro i te komiti e rima nā pae tohuna, he mātauranga whānui tō rātau katoa mō nā kaupapa e tiro hiana. Kai te tau te noho me te mōhio i tika wā rātau whakatau mō tēnei take. The individuals on this particular panel had a knowledge of ngā pae itself, of the researchers involved in the application and in Māori culture and in research issues pertaining to te ao Māori and mātauranga Māori. Heoi hei tērā marama, ka puta nā whakatau whakamutunga a te amorangi mātauranga. Te āhua nei e Peata, kua turakina a ngā pae o te māramatanga, ka pēhea Inaia nei? Hakoa te whakatau a te apārangi o te amorangi mātauranga rānei, kai te āta matapaki hia tonu hia i ētahi mātanga mātauranga, kia ora tonu ai tēnei kaupapa, Orini. Tēnā koe i ēnā whakamārama Peata Melbourne atu i tā mātou taiwhanga pāho i Tāmaki Makaurau nei.